I pozdrav ljudi, došli u novi video na ovom kanalu i danas nastavljamo sa karijerom sa Juventusom. Dakle, druga epizoda i čeka nas u ovoj epizodi Liga. Dakle, prva utakmica koja nas čeka, kao što smo vidjeli u prošloj epizodi, jeste Fiorentina. Tu utakmicu ćemo da odigramo zato što je prva u Ligi. Zatim onda imamo Lazio, posle nedelju dana. Tu igramo u gostima i posle prelazimo u septembar i gledamo iz transfer prelaza, roka, kako ići god hoćete. Osvijamo sa Solo i onda kreće tu Liga šampiona. Ja verujem da ćemo odigrati samo te 3 utakmice, da ćemo stići. Ili možda čak stignemo i da AS Monaka, vidit ćemo. Tako da bacit ćemo se odmah. Samo da vidimo ovdje pres konferencije, naravno ovdje ćemo da pohvalimo ove naše transfer offer za AS Mou Sad. Ja mislim da nam on ne treba, tako da ćemo da potražimo 18,5 miliona, dobit ćemo još više para. Sad što se tiče transfera, ja sam rekao u prošloj epizodi da ću da postavim neke stropove ili nešto slično. Međutim, ovu epizodu snimam odmah nakon one, zato što mi se baš nije malo igralo. Tako da još nisam vidio nikakve predloge, nisam ni tražio još. Tako da ćemo za sad ostati sa ovim timom. A razmišljam se, da ovu prvu utakmicu preskočimo, ali nećemo, odigrat ćemo je. Zato što je opet to naš rival Fiorentina i početak lige. Tako da Bentancur je prešao 70% već. I idemo da vidimo šta možemo da uradimo. Samo da vidimo 18 miliona, dobro je, prihvatamo. Imat ćemo 80 miliona i 640 hiljada za plate, znači možemo da dovedemo kog god hoćemo. Dakle, ja ponovo mogu da dovedem Kane iz Dortmunda koji znamo da je tamo eksplodirao i da već ima nakon 10 utakmica oko 15 gola, ja mislim da ima ili više, tako nešto. A sada se bacamo u utakmicu sa Fiorentinom. Igrat ćemo našim domaćim dresovima, ali njihovim ljubičastim prepoznatljivim. Samo da bacimo pogled na tim, da li tu neko može da uđe, da izađe. Dybala je dalje povređen, kao što vidimo ovdje i Pjanić nam je povređen iz prošle epizode. Tako da njega menja Kedira ovdje, samo ćemo da zamenjamo sa Markizijom. Sada ćemo ovdje samo malo klupu da promenimo, Pereira će da izađe. I to je to, ja mislim. Igrat ćemo sa ovim timom. I samo da sredimo ovdje kakav on ima lokaciju za 78, mislim da je najbolje što možemo da nađemo. Samo u pitanju shot power, finishing, curve, ali mislim da će da šutira ovo Douglas Costa. Dobro, tako će da ostane, mi se bacamo u utakmicu odmah. I dakle, evnost na našem stadionu, kao što vidimo pada kiša, uslovi nisu baš neki najbolji. Tako da vidjet ćemo koliko ćemo moći da izvučemo iz ove utakmice. Veliki pritisak na igrače, pogotovo na Auriera i na Laporte, zato što je ovo prva utakmica u ligi, naravno isto važi i za Bernardeskija i za Kostu, ja mislim. I da, to je to. Da vidimo što možemo da pravimo od ovog utakmice, da li možemo da pobedimo Fiorentinu već u početku lige. Oni se već ovdje otvaraju, Kalinić, dobra šansa, međutim slabo samo do Buffona, Komarac. I ajmo sad Aleksandro, Douglas Costa, otvara se Pipita, ali izbacio loptu out nažalost. Međutim, ovdje ponovo dolazi do nas, dobijemo ponovo out. I samo da vidimo sada Douglas Costa, Kedira, lepo za Markizija. Markizio ući će unutra, Markizio 1-0. Gočina Markizija. I vodimo u 10. minutu protiv Fiorentina, da vidimo ponovo ovaj pas ovdje. Okrenuo se Markizio i desnom nogom ispod. Sad ne znam ko njima brani ovo. Sportijela su doveli, čini mi se. Ali svejedno vodimo i već imamo prednost i Fiorentina bi sada već mogla malo da se otvori.
Bernardeschi, Pipita, čeka se ko je ovdje, Marquisio, za Bernardeskija protiv svog bivšeg kluba, Bernardeschi, sam da vidimo, hoću da odam ovdje malo respekt, kako se beše radi to, sad ćemo samo da vidimo, to je u finishing moves, show respect, čisto da me ne bi baš zamrzeli, jer Bernardeschi, kao što znamo, upravo je došao iz Fiorentine i ne bih da odmah ostavi loš utisak, ali evo da vidimo ponovo ovu akciju, stigli ovdje loptu Bernardeschi i desnom nogom, iako je on levak, ne znam koliko mu je Bigfoot, ali je uspio da savlada spod tijela ovdje i 2-0 za nas, 18. minut, rekao sam da se već otvaraju. Cristian Tello ima kontru, zatim Kalinić, pa Babacar, prolazi Laporte, bio loš start, ovo je Chiesa, pa Milić, ne uspjeva Aurier da ih oslobodi. Kako me izvozao ovdje upravo, ja mislim Kalinić, u stvari ne, Kalinić je otišao odavde. Ne, Kalinić je... nemam pojma, mislim da je ovo Kalinić, ostao da nam je dao go. Ide sad 2-1, sad ćemo da vidimo, tako je, Nikola Kalinić nas je izvozao i smanjio našu prednost. Evo da nema ništa od clean sheeta u prvom meču. Pa dobro, ovdje je prošao, Bernardeschi, prolazi jednog, nema faula, ajde Cuadrado šutnije. Mogu da bude lagani gol ovdje. To je to ljudi, poluvreme vodimo 2:1, mislim da smo bili mnogo bolji od njih i stvarno da smo zaslužili veću prednost. Ajde, otvori se Pipita, Mandžukić može po krilu ovdje, Mandžukić uđe unutra, možda dobijemo neki penal, ipak ne. I to je to ljudi, kraj pobjede naša, 3 boda na početku sezone, ovo se je tražilo. Dobra je naša igra, zadovoljan sam. Međutim, sad ćemo da vidimo samo statistike, šta kažu. Njihov je bio postodali svega, oni su imali 3 šuta i 1 u okvir gola. 1 u okvir gola i iz njega su postigli pogodak. Mi smo imali, trenutak, 11 šuta i 9 u okvir gola. Znači vidite shot accuracy, znači to je preciznost 81% za nas, za njih 33%. Ali sad je bitnije ko ima više šutova i mi smo od tih 9 u metu postigli 2. Tako da je tu malo nešto lošije bilo, neka ta završnica. A što se tiče ostalih je totalno nebitno, mi smo bili bolji u svakom slučaju. I to je to, idemo dalje. Sljedeća utakmica je protiv Lazija i ovdje sa strane vidimo tabelu ligi, dakle Bologna je prva. Zato što su pobedili Crotone sa 5:0, ali opet mi smo igrali sa Fiorentinom, a oni sa Crotonom, što malo objašnjava to. Samo što sam htio da vidim, da, koje igrače imamo mi na pozajmici. Dakle, tu su Spinazzola, 74 rejtovan, 23 godine, on će biti dobar nekada. Tu je Matija Caldara, 75 rejtovan, 22 godine. Paulo Lirola, 19 godina, 74 rejtovan, tu je Pinsolio, malo je slabiji. Pasquato, Marone, Zaza je tu solidno, 25 godina, 79 rejtovan. Buj, Gantz, Brignoli, Cherry, Tiam, Rossetti, Tello, Donis, Orsolini isto kvalitetan igrač. 19 godina, 67 rejtovan i on ima veoma veliki potencijal, tako da vidjet ćemo njega ako budemo dirali još par sezona sa Juventusom, a sada se bacamo u utakmicu sa Lacijom. Evo nas u Rimu na Olimpico stadijumu, čeka nas Lazio, solidna ekipa, sad ćemo da bacimo pogled na njihov tim i da vidimo koga imaju sve od tih boljih igrača. Marchetti na golu, Stefan Radu i Basta po bekovima, De Vrij i Hud kao štoperi.
Tu su Lukas Leiva, Milinković Savić i Parolo u sredini i napad Keita, Immobile i Felipe Anderson. Pričalo se za Keitu da će da pređe u Juventus, ali ja mislim da nema ništa od toga. Međutim, još je tu svašta priča kao da Beppe Marotta još ima interese za njega. Ali ajmo sad ispratimo ovu ovdje akciju. Douglas Costa prolazi jednog, bit će ovdje faul, ali će biti rani žuti karton za Andersona. Hoć treći minut, žuti karton za Felipe Andersona i prava šansa za nas. Ubacit ćemo vamo, ciljat ćemo Higuaina i da li možemo do lopte ovdje? Stativa, jao, Higuain. Čije lopta ovdje sada, kakva lopta na Felipa Andersona, moramo ovdje da ispratimo gore igrača. I sada se spustimo unutra, nema penala, super. Ajmo sada, Higuain, Douglas Costa, ima nije Douglas Costa, Marquisio, izvinjavam se. Marquisio. Teo sam ovu loptu pošaljem za Higuaina, međutim, malo mi je skliznuo analog. Ajmo sada Immobile protiv Chiellinija, koji ima više snage, naravno Chiellini. Ispratio je Orielovo, lopta za nas, Khedira. Higuain. Dobro, tu prosto mislim da je povređen. Kakva lopta ovdje, ajmo, Aleksandro. Ne, Immobile. Brani Buffon ovo. Vidi da oni baš igraju agresivno. I moći ćemo sam malo ovim kratkim pasovima još više da ih iznerviramo. Tako da možda to rezultira i za neki crveni karton. Sada ovdje dobijamo loptu, ne znam šta se dešava pravo. Bernardeschi! Vodimo 1-0, 30 minut, tačno pola sata je prošlo. I Federico Bernardeschi. Ja mislim da mu je ovo drugi gol u seriji A. Kako se lepo odbila lopta do njega od igrača. I desnom nogom ponovo weak foot. Ja ne znam, za sad je oba gola dao desnom nogom, čini mi se da. Ali nisam siguran koliko ima weak foot, još nisam bio pogledao. Sada otvara se Diao. Ali loš uveđaj ovdje. Lopta za Oriea. Orie. Ne tu Chiellini. Aleksandro, ajde otvori se Douglas Costa. Aleksandro. Ovo će biti žuti karton kasnije ponovo. Lopta za Bernardeschi, a ovdje ponovo unutra. Bernardeschi. Ko je ovo Cuadrado ljudi, 2-0, ajmo njegov dance. I sada dominiramo već, preuzeli smo sve segmente ove igre u našu korist. I mislim da više Lazio nema šanse. Naravno nećemo da ih podcenjujemo, može biti svašta zato što još nije prvo poluvreme gotovo. Ali sudeći po onome što su pokazali do sada, bit će im baš teško. Međutim sada prolazi ponovo Keita, prevario Oriea, izbacuje to Buffon. Khedira, pa Bernardeschi do lopte. Uzmi tu loptu. Dobro, naša je. Sad je samo zadrži Marquisio. Higuain. Douglas Costa. Prevelik for za njega. Da li će uspjeti sad? Immobile dobija loptu. Spušta se Chiellini. Prolazi Chiellini, ali neće Laporte, a dobit će samo korner. Felipe Anderson, što sam se ovako uživio ko komentar neki. Komentator. Ne stajem da pričam. Čekaj, ja malo da predahnem. Evo ga ljudi, poluvreme je. I evo da vidimo statistike odmah. Posljed lopte na našoj strani. Šutevi su na našoj strani, sve tu. Faulovi na njihovoj, kartoni na njihovoj. Korneri na njihovoj, što se tiče preciznosti na našoj strani.
nećemo praviti nikakvih izmjena još, tako da se bacamo odmah u utakmicu. 90. minut, ovo je možda za... Ne pa, zašto tamo? Da li ćemo zadržati clean sheet ovdje? Ajmo sad, Douglas Costa, otvara se Mandžukić. Deski, dođi do nje, bre. Mislim da je to to. Ajde, ispucaj. To je to. Pobjeda za nas, ljudi. I imamo 2 od 2 što se tiče lige. I mislim da je ovo odličan početak. I odigrat ćemo još jednu utakmicu. Naravno ćemo da preskočimo da klip ne bi bio predugačak. Ipak je bilo veoma zanimljivih utakmica. I mislim da je ovo već i dugačko. Samo da ih saniramo ovdje, da ih ispratimo. Bentancur, moj skin i da li ima tu još nekog Marko Pjaca. Bentancur mnogo brzo raste. Dakle, još malo mu fali do 71 ocene. I ja mislim da... da. Ipak nećemo da preskočimo ovaj transfer rok. Ostat ćemo ovdje. Što ovo uradih? Dobro, ostali smo na 9 sati do kraja transfer roka. Ovdje sam da imam u office, dobro prodati igrač. I to je to, ovdje imamo neki igrače, sad ćemo samo tu brzo da prelistamo da vidimo kog imamo. Dakle, ovdje imamo napadače, samo da vidimo ko tu može da posluži, dakle neka zamena za Igorina, mada tu imamo Mandžukić i napadači nam ne trebaju nešto. Onda imamo any position, ovo bismo mogli da vidimo. Za odbranu imamo Davida Labu, međutim imamo i Dešilja i Aleksa Sandra i tu još neki igrači koji mogu. Sredina nam je suviše veoma puna, tako da tu nemamo ništa sada da tražimo. Što se tiče štopera, i sad smo dobili pojačanje, a što se tiče desnog beka, tu bismo mogli da nađemo nešto. Sad sam vidio da je ovaj Cristiano Piccini kvalitetan igrač, međutim ja ću da tražim nekog drugog, poput... ko može to da bude dobar? Stavit ćemo skaute na Vrsaljka. I da, Joao Cancelo je bio veoma povezan sa Juventusom, mislim i dalje povezan. I da, nećemo da stavljamo više nikog na ovu short listu. Nego, to bi bilo to, ljudi, od ovog klipa. Ja se nadam da ste bili uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I također, ako ste fan Juventusa, ostavite like na mojoj stranici o njemu. Dakle, zove se Juventus u srcu i link će biti dole u opisu. Tako da ne zaboravite da ako ste fan, lajkujete. Redovno izbacujemo svakakve vesti i informacije o Juventusu. I to je to. Vidimo se. Pozdrav.